Nabi niki ampura sugro Gusti Ayu sungkan nggih. Bibi nang mai malu sakewalem sakone nyen tiang bakal nyatu kapine nukodan mo pangideh tiang do pesanyen mo ngorto kapine anak len apa buin nyen kapening dane yaji danyen mo bakal nutorang unuk tiangin mo Gusti Ayu banget pisan di tiang lunas yen sapun niki majang dan kayun saten tuni poco di tiang katon mosodo sejatene Gusti Ayu nah Gusti Ayu niki mo lo rasa sengsi danyen tiang bakal ngebangang unuk kene kapinin rakan mo Rahning mau ke rumah sat nyenanggon tiang nyamuk. Mau lo. Tiang idam. Tiang dejani mo. Besangat saja tiang uloren demen tiangi. Wastu lipio tiang kapinin pedewekan mo lo. Ku tiang menani jani mo. Gusti Ayu. Yanin wanta dados si tiang mau pungwatu. Yening sapun iki nak tanda sempat Gusti Ayu. Benyang Cina. Bini beci. Ireng sana mangke. Abdurrahman nang idenak kelinci. Bingide yaji. Mo lo. Tiang tu sing bani. Yen tiang kading adurang kapening yaji. Sinah subo yaji duka kapinin tiang mo lo. Sate mau. Jaman kapang niki jan kesidang daging ngomong Gusti Ayu. Angkin kan do nalit. Dan jangan ampun agang pun api. Ngiring. Yaji rau mo. Siap mo lo. Ayu dot bapa metakon ke nuku dan cening apa bapa tuna sayang apa bapa tuna tresna ke nuku dan cening kanti panak bapa semangan bemeling-melingan ngetelang ye peninggalan apa bapa tuna jani makerti ke nuku dan cening apa bapa pelih ngayom cening dini di tengah ngalas. Nang bang bapo pepinah kane rahayu ni, bapo subo tua adane, pangsido bapo ngayoming panak pangengal kelih panglah bapo tutu. Apa ada sebatan jening? Aji, titiang nenten sapun api aji. Newau titiang sipan. Ning, diolas bapak ngide de bapak tua aja mencerik-cerik kena. Bapak beliu ngerasang pahit pakah hidup ini. Kenapa bapak ling telang yematan. Jening gitu kenapa bapak narka. Sina ada pekobot dikena, ceningi bakal kena jening sing sida cening orang kenuko dan bapak. Diolas bapak ngide apa ada nyateng cening. Nenten api, titiang newau kepos dingin ji. Kan? Titiang gelam kuning ji, titiang suruh. Sing ada unuk anak gelam nadak saro buka keni. Mesti meleng-lengang. Nyai penjualan. Titiang. Menudot mentakon. Uli lawas di bedini mau nyeraka.
Konden taen nyai apa ben kal ngobo kinuko dan bener. Kadi rasa lawak bener munyin bener sing bani tinggi. Nah jadi nyai ngiring Gusti Nyi sedina-dina apa ada kayu nang Gusti Nyi deh. Apa ada? Dane Gusti Ayu sampun Gusti Ayu sampun Nang degayana bapa kewah ngarak kenah na. Kegen ya utah-utah hadi bisa. Gusti Ayu Ning, sampun ngopo. hah? Nang de maju-maju menyimatur kenuko dan bener. Beleng awak. Saja ya beleng. Pingin sayu aktif pisan. Ning. Bangun Ning bangun. Tani tiang matur. Dia cening takut. Bapa ngerasang Ning. Bapa subuh tua angon cening raramo. Bapa ngerasang yang saja cara penyeruan ceningnya matur. Cening ngadut manik jani di sejeroning garban cening. Aji sing mempisalah cening bajang adane. Gewalon dipelih kang aji pas mudah cening. Enggal cening sing menyamat kenuko dan bapa kanding laksana nih keni. Nah mula keni karmo hidup cening mirip. Nih kal tampot dang bapa. Nah jadi bapa keni. Nah melang tuturang kenuko dan bapa. Nyen ning ardi belengang cening ini. Ien iya brayo ya teluir nyen jo. Orang kenuko dan bapa. Bapa kal nyuakang kemung ngideh pang iya nyak jangkep kenuko dan cening. Ya diason iya wong sudra. Pepadang ngajak bapa terima nih. Bapa nadot masih pangsido engal bapa nggak tutu. Nyen ning ardi belengang dewa. Nunas lugro matur sisip di tiang aji. Pini hajang banget di tiang lungsur pengampura rengangan aji. Nah bapa sing gengken. Pelangan meka dimangkin. Rasa nentan prasida di tiang pacang atura. Gengken dong. Apa sih anak lanang saniring di tiang ngarti bobotan nih. Gengken. Rik sejeronin garban di tiang aji. Oh nyai sing sidong orang nyen ning ardi belengang nyai ne. Ken Rahman ni pedidi sing sida. Enten sido antuk. Rahman ini guru pakau kodanya ni. Ngideh ken ukodan nyai sing sida nyi orang ken ukodan bapa. Ken nak muani len. Ken nak muani sing tawang bapa sida leleh hangi ibu iban ni. Amat mudah tidak dijelma. Tutat bapa ben cepok petakon kedukun cening nah. Sangkane nulung kena bapa ne mau pianak kedukun nih sayang bapa mau pianak nyen ning ardi ning. Aji. Napi mahawena. Tidiang nenten prasida ngatura. Doaning ajreh pisan manah tidiang. Yeneng prade di tiang pacang matur rengangan aji. Menjantan aji. Sarangi beli pajang emasin pada maji. Sampun ngaji nangke nangin deke Engken do engken. aji. Yen kanti nyai ngorang kenuko dan bapa nyen ning ardi belengang nyai ne. Bapa kagak masen mati, belen ni kagak mas mati, kulo warga ni kagak mas mati kita bekejang. Ingin Wah. pisan aji. Halah ngajak nak cerik di raos kenuko dan bapa. Kengken do. Omong ket kalian jelemone. Omong ket keluwe kang jelemone. Omong ket kagong jelemone. Bapa sing kan mekire ke tampak yen supaya bani borogade, bani ya mari cedo piandak bapa ni. Dojo maro angkian.
Gak dirasa ajak makejang di karang mau di. Sida bapa kalmela ni uko dan cening. Orang mungkin keririannya kararepin bapa. Aji, ya diastun titiang memasin padam. Juta titiang nenten prasida panjang aturang Aji. Sangkane mula. Jenake nangin neke puniki. Sangkane mula nyi ngalih penyupatan cereraman ini. Mirip pemet di nganggon bapa rerabo. Nah, yen bekedo mula nyet ini. Bapa jani anggon nyereramu. Rumasat bapa cara mepulan-pulan. Sing sidang mertanding uko dan bapa mewastu nyai buka kini. Nah, kewalo di nyisal jan. Sing sangkaning bapa sot mepjadakin uko janai. Sangkaning nyai sot bererama ke uko. Jadi dong Aji dan madaya dia ngerasang pianaka budoh berangsongang budoh kan nama badeng gumine ajena budoh yang sing ajena budoh udang pianak kenuang yang namanya jegeaknya yadi apa pelehnya yadi neng ngerawas ke tiang Kendo Marajani wutu kendah murahe tresno ke nadi tresno ke ramo matakon kengken kendah ramo ke nadi kata Ji mabaos na Aji Jani urene ya melang mebekan kopeng murahe apa mawenan bapo bani mayang aden cening ya ini api Iwasen Basang ya iwasen gani berapa Aden ceningi subuh beleng ya. Beleng. Aduh. Suka beliannya idewa beleng. Apa mawanang suka nak apa nak mula wenang nak loh beleng. Sing ada nak muani cara beli beleng. Enggak dong. Suka di tiang. Nasi yang harus dipindah. Apa bungut yang harus dipindah? Ada nak muani beleng. Demen atensi adensi beleng kali. Sukan cigen kena kan cai. Kena kan jani dukitan aden cine. Sing ada yo sing nyak aku nyen ngadi beleng yo tu deh. Yen kandi lantas lekat kuponak kan cine. Apa orang? Sing kesengohan banyak berbinyat tanpa reramo, tanpa anak nguasa. Benar itu? Oh nikah wanang Aji juga. Benar. Mayang-mayang yadi. Benar. Tiang serin. Oh kita. Nih. Mirip nyencai, murah. Memedangang bibih murah benusap. Gugu kini aden jadi nang tegaring. Menang nikah? Nah budak madek ya murah gugu. Yuk. Titiang. Yen ketu raos ne yaji. Kanti munggah pami duka mayang-mayang anak bukayu. Saja keto cara raos ne yaji. Ajo. Hah? Ajo apa? Nyata ngomong. Ini oyong wajib. Saja bancang urusan ada sama lu. Cara raos ne yaji di dewa beleng. Peng flu peng patah koni aji, aneh melinganya. Orang kan beli, depan beli tanggung jawab, lakal ngitungan jelem odo. Beli murah. Hah? Cudet sampun ang beli nang parinekan. Adi Sapo kata? siru saning ngardi bobotan titiang. Ada kata? Yen titiang pajang aturang. Mejantan kaon pajang panggehen beli. Nah udiang kaon. Ini soleh-soleh ayu. Dah alih pedih basang beli ni nah. Yang beli man pedih yang sing nawang lebah tekak, sing nawang ken langit ken tanah.
kanti yaji bunga pamiduko dorang beli nyenung bawang pasang beli nyanyian orang Ini teci. Aduh neng dari rako sapa siru sapa. orang Cudat di tiang netan presiden. hah sing sida sing aku Ayanin Ken. Peh samrak medang bungut di ngurah. Oh, dingah situ. Jadi kini nah. Bapa gede ke ngurah. Mapan yo pesing tresno ke duko dan bapa ke duko dan ngurah. Sing inyak orangnya ning ngardi beleng yo itu. Cutat de ngurahnya cepat. Kunapi Kal peraga teng bapa nas. aduh Ayanin woi Kaget. ayane dah kerangkang gringking di Eh. janji Sing ada nak petakon ke nuko dan cai. Dadi bisa cima saut dayani. Yen keni tanya atur cidini. Diarap bener ni nyapa Cinawang. Ada wicara buku keni sinah Cinawang. Sinah Cinawang, sinah Cisubo. Ngenot atau ningah. dan tu tepuk tu. Tepuk cai. Ye. Bani Cimukiang kayaknya sudah tene. asal sing ngomong ci pentacang peleng ci Dan mau ngomong tu. Nyanyi sekemang ngomong. Pipis itu. woi Apa hubungan beleng piandak bapak ken pipis di jelema sajang sani ning awak-awak karo. ini pentacang aspana Ye. ngomong Pipis itu. Nyen cikemang pes. Ni artene citomo ni. Dan Baya bang pes. ngamal bungut di tiang tu. Tuh memadana tomo kecil banyak cinengil. Bukan tu. Nah yang begitu sajang bapak cai subo nawang ci unuk ni. Nyen ning ngemang ci pipis. ngomong woi Ay. ini apa nih Krisio tu. Krisya Kris Kris. ngomong ci sing yang ngomong pegat wong ci Eh. Nyen Pipis itu. ben pipis ani ngemang ci pipis nyen. Enten dua gong putra. hah Kok kedongan. Tapi karyanya ini kedongan di tiang dan uning. dua gong putra dua gong putra nanya nanti deh menang aja Beli sampunang beli. Paman Topo. Di tiang tu. Tunggu diang dari paman matur buka keto beli. Konten orang atuh sedo. Nih jani sinasu boy dai beli. Nih, Bakal iya. ngamuk itu dipuri. Haji sapunang Kena bancening ya kang ngamuk. Aduh. Belen ceninge. Niki makadon. Bukan dolar yang uang taliannya makadon. Oh monto angono namal bungut ce siso cenengil. Yen tresnan bapo ngajak cai angon parak kan ini tiban-tibanan. Sing maji ji doang kali itu. Nah, ampun Gusti Ayu ngeraos sing kedongan dingah di tiang. Haji. Ampunan Ngiring gelis ngiring tut pemarga. Sing besek dadwo bapo lah sakit hati nih. Jani ketop lain belen ceninge. Sina ya kal ngojo kapuri tangkel ida dua gong putra. Nika sampun sani aja. Rasa kuangan awak yang benar mengkebok-kebok nak kau nang unduk cening buku kene. Sajan cening nang bapo sakit hati. Yen sapun ika mang nenten gelisan Mai, bayi. mai jangan Ngiring jadi pasang orang. dalam